Sanibonani, uDokotela Solomon Phansi Mampondweni Eastern Cape Paqhalazi Umthakathi. Bafowethu, ngidicayide ukuthi namhlanje nginenzele enye yamavidiyo engicabanga ukuthi izosifundisa kakhulu siyintsha, sibadala singabantu. Kunabantu lana abangicele kakhulu bathi no Dokotela ngoba siyabona lapha nalaphana uyaphosta, why ungasifundisi ngokuthize ezumelaphi wendabuko njengomuntu ohlezi edibana ney'nkinga ey'ningi esigodlweni ezahlukene kubantu. Bafowethu, isihloko namhlanje sithi iqiniso liyamgwaza umuntu. Ngidicayide ukuthi every time mangithola i-chance ngizonidrophela amavidiyo engicabanga ukuthi azolinka kwiy'mfundiso eziningi. Bafowethu, njengoSolomon umelaphi wendabuko, mnandi la manzi, mnandi la manzi. Uyabona la i-beef le, beef, hhayi yona le beef le ayiphekele intombi yakho nje uthola ukuthi ithi pheka i-beef stew. Ithi ipheka i-beef stew, i-beef enamaketse, enamafutha. Sebenze kanjalo. Ngoba niyay'lobola ibhange. Hayi. Ngithatha umfazi osile nje, ongasile la ekhanda. Opheka i-rice eliqafuqafu. Ngathi uphekela ipapa, le papa linomguba livuthisiwe kahle. Ngoba kade ejahe ukuthi vele umlokhuzi. Phela into oyaziyo nje. Nawe impatho ugarante ukuthi lo muntu ufundile, upakile izinqa, umnandi. Bhuti wendolo. Ayi asidlule lapho. Silapha bafowethu. Uyabona njengoba sinale topic ethi iqiniso liyamgwaza umuntu. Esigodlweni ayiface izinto ezinzima nje ezihlukile nje ekusizeni abantu. Uyabona mfowethu, njengoba la uzalwe ngo-79 washesha wathatha umfazi ngoba ube namandla vele ngoba usebenza eGoli. Uyabo, uyayisebenzela nje kamnandi. Le mali eholayo lapha emayini ayikho into longayi-afford, wa-decide ukuthi okay, thatha umfazi njengamanje. Emuva ekhaya umfowenu lo ngumnina wakho uyayisebenza-ke vele, idayisela ama-aphula ume ngeqiniso ngoba uyazi ukuthi vele